Ingwi o Yesu wa Nazareth, omuna wanjambi omukwatwairike. Yesu shari muye ahongo oungano ruthuwero runene rwa njambi koshiwana she. Waverokitha ovandu vengi kuuvere wawo nu ashiti ovihimitho vingi. Shimuna shaporimanitha oshivepo shindandi shoka yahamu mwarondero vahonge vave momulonga. Na wina iya pendora ovandu movakoke. Othia ovandu shivakavare nohange neimbi Yesu mbi ashiti. Ovo oshive mudepa na ave mupapere koshikoruithe kudhambo ave mupaka meyendore omwininda kororere muruwa. Orutu rwa Yesu rwarara meyendo ndi uri omayuva yetatu. Othonda harukuru muhuka ovakadhendo vashevere veyendo vayake yendo avatoora ove moro muwambi vatunini. Novo vavadha ewe areithiwa popo shinyo shendo. Narire shivahiti nungwari kave vadheremo orutu rwa muhona. Yesu wapenduka omuna mwinya. Kudhambo Yesu erimunikitha kovahonge waveno kovandu uri omayuva 40. Okuveyandiparitha nokuvereithira kusha eye omuna mwinyo uri nawa shiparina shiva muvehina iya avekambura. Yesu waraera vahonge vawe kusha mei meke muhindira omuvyonge ingwe mbepo njapuke eye meku muhonga ovinavihe nemudhemburukitha avihe mbimbime muhonga. Kudhambo Yesu wapititha vahonge vawe moshuhuro nevetwaranga kompetani. Eye wevethera ondaya neveraere kusha twendeye muye auhe nukadhuvaritheye ombudhe ombwa komihoko avihe. Amimbiripo naene omayuva ayehe ngakomandero uye. Shadha nokuhingira kunawo arire shatwarewa keyuru nakakara peheko kunene kwa njambi. Kape kapitire orure ombepo njapuke yakombanda yovahonge wave oshapa arakidha nu ovo vashiwa kusha Yesu nangwari uri punawo numakara punawo ngaaruhe. Nu kundinondi ombepo njapuke wina oshiri punaete oshapa kuidhika kusha makara punaete ngaakomandero uye. Okahonginga watunino imisane.